Yummy. Good morning. Ini hati dah mau sanca yang ajar dulu mart kanan. Boleh. Yummy. Mart kante guys. Mart. Ini kita dengan jauh dulu. Alhamdulillah kerjaan itu lagi. Kita sudah ready yang dulu kan. Betul yang simpan di kelas kalau. Betul kalau di kalau. Ini kayak di kita yang di mana tuh kan udah janji. Kita sudah makan dulu lah. Kalau masuk kain gitu. Dulu lah kayak jika itu ya. Ini dulu. Kalau cepat cek lihat apa kalau gas bangal itu. Kan satu part tertulis. Ada kan?
ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ ಕೈಪದ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿನ್ಪೇರು ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು